Joder, verdad que aquí non te siente nadie. Eu conozco que vía xente, pero eu que non habrá buscado para allá de Cantanto. No, eu sei que din dices aquí, eu vivía no Betanzos. Eu fui na Betanzos, foi a misa. Está para cá. Má tarde, porque polo visto fulano levaba 50 antes de que íamos en Beiro.